Vrhovni sud Islanda i Okružni sud u Reykjaviku odredili su zatvorske kazne petorici menadžera iz 2 banke i jednom investitoru. Ukupno je osuđeno 26 osoba na 74 godine zatvora. Umjesto da spašava kriminalna bankarska preduzeća, Island je pohapsio i osudio bankstere. Zbog takvih mjera, islandska ekonomija najbrže se oporavila u čitavoj Evropi. Nakon što je Island pogodila žestoka financijska kriza 2008. i 2009. godine, država se u potpunosti ekonomski oporavila. Zapravo, Island je jedina evropska država koja je nakon krize postala jača nego što je bila prije krize. Umjesto da ih očuva, Island je dozvolio propast banaka. Bili smo dovoljno mudri da ne slijedimo tradicionalna pravila zapadnjačkog finansijskog sistema. Uveli smo kontrolu valute, dozvolili bankama da propadnu i nismo uvodili mjere štednje na koje poziva Evropska unija, izjavio je predsjednik Islanda Olafur Ragnar Grimsson. 2007. godine islandska ekonomija izgledala je sasvim solidno s bruto domaćim proizvodom 35% većim nego 2002. godine i nezaposlenošću od samo 2,3%. 2008. godine svjetska ekonomija doživjela je kolaps, a Island ostao bez izvora iz kojih bi nabavljao novac za saniranje dugova. Kada je kriza počela, islandska kruna izgubila je 85% vrijednosti u odnosu na euro, a 3 vodeće banke stavljene pod prisilno upravljanje. Ubrzo su se banke urušile, a od Islanđana zahtijevano da nadoknade štetu Britancima i Holanđanima. U jednom danu gotovo 10% stanovništva ostalo je bez posla, ali Island ni tada nije tražio međunarodnu pomoć. Islanđani su odbili plaćati dugove koje nisu stvorili, i to 3,8 milijardi eura, što znači da je svaki Islanđanin trebao dati 20.000 eura kako bi se namirili Englezi i Holanđani. Zatim su smijenili vladu i guvernera centralne banke. Privatizovane banke koje su stvorile dugove vraćene su u državno vlasništvo, što je bio ključni potez. Island je posudio 2 milijarde dolara od MMF-a i u 3 godine uspio oporaviti ekonomiju. Suprotno receptu privatizuj, postupili su po receptu nacionalizuj. To je bio ključ koji je Islandu donio izlazak iz krize. Pojačan je izvoz, posebno u oblasti ribarstva, poboljšani turistički kapaciteti i povećana proizvodnja aluminijuma. Kruna je devalvirala, a Island postao zanimljiv ulagačima. Islandski političari pokušali su uvesti zemlju u Evropsku uniju, ali stanovnici su to kategorički odbili na referendumu. Danas privreda Islanda ubrzano raste, rastu i plate, dug pada, a prije roka Island je otplatio dug MMF-u. Island je učinio suprotno onome što je financijska elita od njega zahtijevala. Island se nije složio da spašava velike banke novcem poreskih obveznika, a čak je i MMF priznao kako je pristup Islanda doveo do iznenađujućeg oporavka. Vlade ostalih zemalja koje su bile pogođene krizom 2008. godine počele su primjenjivati mjere koje su im savjetovale monetarne institucije umjesto da primjene islandski model koji predstavlja jedinu strategiju za izlazak iz ekonomske krize. Financijska elita odlučila je uništiti islandsku privredu u znak odmazde zbog protivljenja dužničkom ropstvu, ali se Island uspio oduprijeti zahvaljujući istrajnosti naroda.